Drugo pitanje se odnosi također na situaciju koju sam 2015. godine problematizirala na ovoj županijskoj skupštini, a radilo se o davanju poticaja u poljoprivredi, konkretno na području Gračaca u našoj županiji, gdje sam izrekla ozbiljne sumnje kako se lažno prikazuje korištenje zemljišta da bi se ubrali poticaji. I dalje, tada u biti nisam je spomenula, Grču Sterle i njenu firmu, jer je smatram samo jednim od pijuna koji provode ogromno izvlačenje novaca na ovaj način, što se pokazalo točnim i što se pokazalo, nažalost, katastrofalnim, jer su vjerojatno izvučeni milijuni. I Sterle, koja je usput rečeno i dalje predsjednica nečeg vašeg u HDZ-u, se dobro namirila iz stečajne mase. Sve one optužbe zbog kojih sam morala 2 puta ići na policiju i davati iskaz za DORH, ne znam je li općinski ili županijski, što smatram sramotnim, jer iste osobe koje su mene alarmirale su i DORH. Dakle, oni su trebali po službenoj dužnosti, a ne mene kao vijećnicu čija je dužnost upozoriti na nepravilnosti na koje me ljudi koji su me izabrali delegiraju da ovdje o tome govorim, ispituju ko da sam ja neka denucijant ili neki ko treba provoditi službene istrage o izvlačenju novaca. Uglavnom, sad se pokazalo da izrečene sumnje imaju itekakvu podlogu. Ova panična kriza korona koristi je HDZ i vladajući da pokriju sve ove korupcijske ogromne afere u državi, da se o tome ne priča. Pa vas molim da mi u ime Zadarske županije odgovorite. Da li ste vi, znači da li je Zadarska županija davala službene iskaze o DORH-u, o njihovim saznanjima, o manipulacijama sa poticajima sa poljoprivrednim zemljištem, ali i sa obnovljivim izvorima energije? Da li ste bili na DORH-u? Da li je DORH to istraživao od 2015. na ovamo? Još samo da pitam, hoće li za to što su u međuvremenu od 2015. do sada izvučeni toliki novci, počinjene tolike malverzacije, hoće li za to iko odgovarati? Ili po HDZ-ovom običaju doista neće nitko? Je li kriv DORH, je li kriva županija, je li kriva vlada? Ja se već pitam kome mogu javiti ovaj problem. Dakle, da li stvarno postoji jedna institucija u Republici Hrvatskoj koja radi svoj posao? Ili je nama jedino ostalo OLAF, Evropska unija, koja vas je i natjerala da ove malverzacije sa poticajima izađu u javnost? Da li je to jedino što nam je preostalo ovdje? Hoće li na osnovu sada ovoga taj DORH i vi reći što je županija kao institucija napravila da se na njenom području ne izvlače ogromne novci malverzacijama s poticajima, a onda i sve dalje što ide uz to?